L-erba' filgħodu l-Parlament Ewropew iddiskuta l-Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni. Fis-sessjoni plenarja spikka tifħir lejn il-pass il quddiem li qed jitwettaq fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni biqbil mal-pjani tal-Kummissjoni Ewropea. Però kien hemm min ma qabilx mal-attakk lejn it-traffikanti għaliex dan jista' jkun ta' periklu għall-immigranti nifishom. Kienet kritikata wkoll l-attitudni ta' ċerti pajjiżi bħar-Renju Unit, Franza, l-Ungerija u r-Repubblika Ċeka li għamlu ċara li ma jridux ikunu assoċjati m'eżerċizzji ta' kwoti. Frans Timmermans, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, tkellem dwar il-bżonn ta' iktar solidarjetà u li jinfetħu metodi legali għal dawk bi bżonn ta' protezzjoni internazzjonali. Tenna li l-ġimgħa d-dieħla l-Kummissjoni se tipproponi mekkaniżmu temporanju ta' rilokazzjoni biex tittaffa l-pressjoni fuq ċertu pajjiżi. Barra minn hekk sostna li trid tinħadem strateġija fit-tul biex din il-kwistjoni tkun indirizzata b'mod komprensiv li jinkludi li din tkun trattata mis-sors u tul ir-rotta li dawn jieħdu. It means securing our borders and saving lives, but it also has to mean applying our common asylum rules properly. Solidarity can be asked if responsibility is at the same time also taken by all member states. Tenna li min jaħtieġ l-għajnuna għandu jsiba fl-Ewropa, imma min le għandu jintbagħat lura pajjiżu. Saħaq fuq il-bżonn li policies u aġenziji Ewropej jaħdmu jitfid flimkien ma' politika barranija komuni u koerenti. I know these are challenging proposals. I know they will prompt debate and controversy in member states. But it's really not acceptable for people around the EU to say, stop the drowning, and at the same time to say, but don't bring the people here. Il-Kummissarju Ewropew Dimitris Avramopoulos sostna li wasal iż-żmien għad-deċiżjonijiet u biex nerfgħu ir-responsabbiltajiet ta' din ir-realtà. We need to regain people's trust by proving that Europe is able to manage migration in an effective way. That means going beyond the words to put the good intentions into practice. No member state can address this challenge alone. Il-kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sanz sostna li l-Parlament Ewropew m'għandux saħħa fil-mod kif tittieħed id-deċiżjoni finali, imma morali b'saħħitha biex juri x-xewqa tal-elementi tal-Unjoni Ewropea. Innota wkoll kif issemmit il-ħtieġa li jsir intervent fl-ekonomija tal-Afrika ċentrali biex tgħin dawn l-ekonomiji jikbru. Il-membru parlamentari Ewropew Mirjam Dalli sostniet li d-diskussjoni m'għandix tkun fuq min lest jaċċetta l-kwoti imma fuq kif se jinqasam il-peace. Dan fil-waqt li jidher li hemm pajjiżi li komdi ħallu l-peace fuq oħrajn bħal Malta, l-Italja u l-Greċja. Fl-intervent tagħha l-membru parlamentari Ewropew Marlene Mizzi sostniet li minkejja numri traġiċi f'din il-kwistjoni hemm min għadu mhux lest ikun solidali. Għaldaqstant tenniet il-bżonn li jkun rivedut ir-regolament ta' Dublin li mingħajru ma jistgħux jinkisbu riżultati konkreti.